Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je z menoj prav poseben gost, je neodvisni raziskovalec delniških trgov. Mislim, da mu lahko rečemo finfluencer in ne boste verjeli, živi v Sloveniji. Sven Karlin. Ima skoraj 220,000 naročnikov na YouTubu, investira na delniške trge že 16 let. Prvo delnico je kupil pri 19 letih, pri tem ga je vodila value strategija investiranja, ki išče podcenjene delnice glede na ekonomske temelje podjetja. In tej strategiji ostal zvest do danes. Seveda bova več o tem povedala v nadaljevanju. Zdravo, Sven. Zdravo. Midva sta se dogovorila, da bova poskušala imeti ta podcast v slovenščini, v kombinaciji s hrvaščino, če pa treba, bova pa prevekslala tudi na angleščino. A je tako? Super. Ok, da greva čisto na začetek. Omenil si mi, ko sem te kontaktirala, da si rojen bil v Sloveniji. Osnovno šolo, srednjo šolo si naredil v Poreču, predvidevam, da si iz Poreča, študiral... Iz Novigrada. Iz Novigrada si, pa si v bistvu zelo blizu Slovenije in predvidevam, da si bil... To je Slovenija, tamo Pineta, 200 metra od Pinete, to je... Joj, to je Slovenija, si rekel, ne vem, če so Hrvati, če bi bili navdušeni nad tem. Študiral si pa potem tudi v Rijeki, v Puli si naredil svoj doktorat. Doktorat je bila teza, oziroma thesis doktorata je bila A Real Value Risk Estimation Model for an Emerging Market. Odkje je to zanimanje za ta delniške trge, za v bistvu za proučevanje tega? Kdaj sam imel 18-19 let, moje sanje su bile finančna neodvisnost i onda en način za to je kroz delnice i investiranje i to je bio moj cilj i moje sanje i onda počasi, evo, 20 leta naprej smo še v delnicama. Zdaj, to sem v tvojem predstavitvenem videu slišala, da si kupil prvo delnico pri 19 letih, a lahko mogoče poveš, katera delnica je bila to? Delnica Ericsson Nikola Tesla iz Hrvaške. Aha, zakaj si se odločil za to delnico? Dividenda je bila 33%. Vsi su se strašili da bo Ericsson kupil ostatak firme i da ne bo već na trgu. I onda je bilo full jeftino i za par let sam prodal kad je bila 10krat već. Zanimiva zgodba. Moja prva delnica je bila pa tudi že zelo dolg časa nazaj delnica Krke. Tudi zaradi dividende donosnosti, pa kar se mi zdi, da je to kar ena taka zelo stabilna naložba. Čeprav da se dogaja, da bi bili neki drastični, dramatični upadi. Zakaj živiš v Sloveniji? Živeli smo na Nizozemskem, pa smo rabili naravu za otroka, več narave, boljše šolovanje, pa smo tudi aktivni pri Valdorfskoj šoli v Sloveniji in tako nam je zelo všeč. Zdaj bom jaz čistko iz novinarske radovednosti, pa mogoče ne vem, če ima to glih najbolj veze s tem podcastom. A žena je tudi Hrvatica ali je... Je Hrvatica. Ona iz Vele Luke. Aha, a pa se ona tudi ukvarja mogoče za investiranjem? Ona je najbolji investitor. Ona kaže, vedno reče, samo kupi delnice, ki greju gor. To je to. in ti moraš narediti magic, just do magic. Tako je. Zanimivo. Imaš pa na YouTubu 220,000 subscriberjev, to se mi zdi ena taka zelo lepa številka, glede na to, da to delaš praktično iz kavča, iz svojega doma nekje v Sloveniji. Kako je ta številka rasla skozi leta? Pred 5 let bio sam radio na University of Applied Sciences u Amsterdamu, accounting i finance, i onda u maju sam bio končao s predavanjima, sam rekao ajmo malo ta predavanja na YouTube, pa sam počasi i onda sam napravio jednu analizu o Warrenu Buffettu i to je bilo 10,000 viewsa i onda je sve počasi
krenula. Ja, vse to je zanimivo. Se mi zdi, bi lahko rekel, da je Warren Buffett tvoj, da se zgleduješ po njem in njegovi strategiji investiranja? Warren Buffett je ok, Charlie Munger bo bolj ko... Charlie Munger, zanimivo. Od Warrena Buffetta ne boš slišal resnico, od Mungera boš. Munger je bil pa kar oštar, vezano sploh na kripto zgodbo. Tlele je bil on zelo brez lake na jeziku. Mislim, da bo gospod zdaj star skoraj 100 let, ne? Charlie Munger je malce starejši od Warrena Buffetta. Zanimivo. Tako, vse je videl, vse ve in sve pove, kak je. Ampak marsikdo pa je očital Warrenu Buffettu in Charlieju Mungerju, da pa nista se odzvala pravočasno na nekatere zanimive zgodbe, kot je bil Apple, recimo. Nista dosti hitro investirala v te zgodbe ali pa v Meto in podobno. Investirali su 2016. i sad je već to 5x već nego kaj su oni plaćali, tako da nisu investirali prej radi rizika. Prej se ni velo cash flow, da li je long term i tako da su oni počasi, počakaj in tad kad je prav, tad su investirali. Warren Buffett je čekao 50 let za Coca-Colu, tako da za Apple je čekao 10 let, tako da to je normalno. Ampak on je investiral v Coca-Colu relativno zgodaj in to naložbo drži, mislim, da glih je ne 50 let, ne? Ne, on je investirao u Coca-Colu 89. A prvič je prodavao Coca-Colu in te boce kada je imao 6 let. Tako da od 6 je čakal 60 let i onda je prvič investirao u Coca-Colu. A ja, z tega vidika ti gledaš. Ta gospod je zdaj že toliko star, v bistvu skoraj celo stoletje, da je treba pol te malo številke v glavi si sestaviti. Ja, razumem. Ok, se pravi, a mogoče lahko poveš, kdo so tvoji gledalci na YouTubeu? Kdo te gleda, iz katerih držav prihajajo? Največ su iz Združenih američkih država, tak nekaj 25%, i ostalo sve Evropa in ceo svet. A pa bi rekel, da je večina moških ali bolj je mešana publika? Morebitno da nisam zgodan za žensko populaciju, ali 95% su moški. Ja, se tudi jaz imam na YouTubeu neki podobno statistiko, mislim, da večina moških je tisti, ki gledajo moj kanal. Ok, zdaj tako, malo sem pogledala vsebino na tvojem YouTube kanalu, ti tam objavljaš relativno kar pogosto videe, včasih na vsak dan ali pa vsak drug dan, gre pa za krajše videe po 15 minut, ne? Prek dana raziskujem i tako i onda na večer naredim en PowerPoint, rabim pol ure, tak kaj je zanimljivo i to, snimim se i imam editora koji sve sredi video i tako, ne ukvarjam se editiranjem i sve i onda gre video na YouTube, tako da ne rabi već časa zdaj za tak nekak. Ampak začel si pa tako, da si vse sam delal, predvidevam. Da. Si se naučil, jaz sem se tudi vse sama naučila editirati, vse živo znam delati, tako da. Tako se mora. Ja, sej, to je točno to. Zdaj, marsikoga mogoče zanima, kako ustvarjaš ti prihodke, iz kje pride denar, kako se preživljaš? Imam YouTube in sa strane imam research platform, kam prodajem svoje raziskave, svoje analize, deep dives za različite biznise i tamo je to subscription in onda ljudi lahko to kupe i od tega živim. A YouTube je ovako, ima stroške i ovo i dosta od YouTube-a doniramo, tako da pomagamo u Nepalu, obnavljamo neke šole, malo za Waldorf u Sloveniji i tak. Aha, zanimivo. Se pravi, v bistvu to, kar generiraš na YouTubeu, je predvsem iz viewjev, ki jih imaš z ogledov na spletni strani. A dobivaš tudi kakšne donacije, pa ne vem, kako se tismo reče, super thanks ali ne vem, kako se že reče. Ne, time se ne ukvarjam se time. Ne. Zdaj, pač pri nas v Sloveniji imamo zelo urejene javne baze. Jaz sem videla, da si ti v bistvu leta 2019 odprl podjetje Valmar Edu. Da, to je za YouTube, tako da sve vezano za YouTube je u Sloveniji, tako da ja sam zaposlen tamo, plaća i tako. Aha, ok. A drugače tudi finančni izkazi so gor, se to sam veš, ne, tako da
Mečkaj sem si pogledala tudi tvoje finančne izkaze tega podjetja. Ok, to vem. Zdi se mi, da je bilo zelo veliko, lansko leto je bilo kar nekaj denarja na računu, mislim, da okrog 317,000 evrov denarja v kešu. Pa sem se pa vprašala, mogoče v denarju čakaš na kakšne dobre priložnosti na trgu? Ne, to je izplačeno, kupili smo eno hišu, tako da to gre, dividenda je bilo za nepremičnino, tako da. Ampak ja, se pravi, tukaj noter se potem uštejejo tudi dividende in pa v bistvu kapitalski dobički. Nima delnica tukaj. Ni delnic, ok, razumem. Ne. Razumem. Ok. Ena zadeva mi je tudi padla v oko, ko sem malo raziskovala, kdo si ti, ne, in sem opazila, da si delal tudi na Bloombergu. Bil si v Data Research Departmentu in tam si ti ugotovil eno zelo zanimivo zadevo, in sicer, da se dogajajo tudi napake in te napake si ti potem tudi odpravljal. Kakšne so bile v bistvu lekcije, recimo temu, na Bloombergu, kaj si se tam naučil? Sam se naučil, da to ni zame. Sam prišel v Bloomberg in moj šef, ja bi došel oko 7 vjutri i onda bi šao domov oko 7 na večer i moj šef je bio tamo prije mene in gre doma potem, tako da sam brzo shvatio da ni to za mene in sam bio tamo 4 mjeseca, sam rekao gremo u Nizozemsku u edukaciju, to je boljš work-life balance. In gledal sam mog šefa, jer tamo bio 20 let, sam rekao, to ni život za mene. Ja, zdaj se pogovarjaš z osebo, ki je v bistvu odgovorni urednik na Bloomberg Adriji, to je franšiza Bloomberga, je vse malo drugačne, mogoče kot v tem Data Research Department, novinarstvo je poklic, ker si v bistvu skozi v službi. To je to, Bloomberg, ameriški lifestyle, imaš 2-3 tedna na letovanja in to bo to. Ostalo, ako želiš uspeti, to je 70 ur na teden in to je to. Ampak, kaj si slišal, mislim, da je bilo ravno včeraj izjava od Elona Muska, ki je rekel, da če hočemo narediti neke revolucionarne spremembe, moramo investirati od 80 do 100 ur svojega časa. Da. Ali za sebe, ne za Bloomberg. Ako investiraš 80 ur na teden za Bloomberg, onda Bloomberg mijenja svet, ne ti. Ja sad isto, ja delam već kot 60 ur na teden, ampak za sebe i menjam svet kak ja želim, ne kako Michael Bloomberg želi. Točno to, evo, to si zelo lepo povedal. A greva mogoče, sam še preden greva na to analizo tvoje strategije, koliko si ti nagnjen k tveganju? Na lestvici od 1 do 5, pa recimo, da je 5 zelo nagnjeno k tveganju. Tveganje je rizik. Rizik, da. Ok, zelo mal. Pravo investiranje tam, kam nema tveganja ili rizika. Torej, hočeš povedati, da svojimi tehnikami obvladaš tveganje? Poskusamo. Zadnjih 5 let sam bio malo u problemima radi YouTube-a, radi te gradjenja biznisa oko investiranja. Če imaš greš na lestvici tveganja, već je viewza, već je interesa in vsi su najveć na kripto i oni imaju najveće YouTube kanale. Ampak ako si ti boring, onda je sve to zelo nisko in ne rasteš kao ostali, ampak ostaješ pri svojem in to je to. Tako da investiranje, low risk, zelo nisko tveganje, to je edina prava investicija. Jaz se v bistvu s tabo kar strinjam tukaj. To se mi zdi, da so ene vroče zgodbe, to je hrup, ki v bistvu te odvrne od tega ustvarjanja profita na nek normalen način, če lahko temu tako rečem. In 90% ljudi zgubi denar. To nije investiranje, to je ono. Ako gledamo 2002. kada sam ja prvič investirao, bil je jedan forum mojnovac.net in bil nas je možda 1000-2000. 2007. kad je bio boom delnica Slovenija, Hrvaška, bilo je 200,000 ljudi na tom forumu. Od tih 200,000 ljudi 90% su zgubili denarja. 2011. 2012. Slovenija bila je Forex manija. Vsi su zgubili denarja. Onda potem je došao kriptomanija. 90% ljudi u kripto su zgubili denarja. Tako da
ni lahko investirati brez tveganja, kjer gledaš ovi Tesla, zaradili su ovo, Bitcoin, narijeli su 100-krat denar, ampak to je gambling, ne investiranje. Ja, ampak je pa to v bistvu seksi, je nekaj privlačno, te v bistvu pritegne ravno zaradi tega, ker lahko hitro zaslužiš in to se tudi bolj promovira, medtem ko potem, ko se dogajajo te izgube, o tem se pa potem ne govori veliko, a ne? Promovira se, kaj industrija zaradi od komisije. Vsak dan na Rock Radio imam investirajte v sklade, investirajte v ovo, ampak ljudi ne vejo, da ako stave 100 evra, 5 evra im odmah uzme za proviziju. To je noro. To je noro. Mi to opozarjamo stalno, da so visoki stroški. To je kriminal stroški. ovdje. U Sloveniji to je apsolutni kriminal. Ja, visoki stroški so, a govoriš o vzajemnih skladih, ne? Da, to je kriminal, to politika bi rabila nekaj narediti, ker to ni normalno. Ja, v bistvu je zelo nekonkurenčno v primerjavi z recimo v tujini, tudi z vzajemnimi skladi v tujini oziroma z ETF-i. Vse to bova malo več povedala v nadaljevanju. Rada bi te vprašala vezano na, a veš, ta spopad med value investingom in growth investingom, ne? Ta bitka se še zmeri bije. Kdo misliš, da zmaguje v tej bitki? Zmaguje onaj, koji ve, da je growth an essential part of value. Aha, ok. Kad investiraš, rabiš growth in value. To je prava investicija. Tako da Apple 2016. kada je Buffett kupio, je bila i growth i value. Tako da kombinacija je najboljša. Aha, se pravi, v bistvu ti kombiniraš obe strategiji. Ne, obe strategije, to je vse, ja, razumem. Jesu investiranje, to je tako da nima razlikovanja. Aha, ampak v medijih se pa to zelo ločuje, pa izpostavlja dva tabora, Warren Buffett pa Katie Wood se spopadata vsak svojo strategijo, kdo ima zdaj prav. Katie Wood je šarlatan koja je samo iskoristila publiku, zaradila novce. Najdli su neku babu od 60 leta koja ima 30 leta iskušnje. Ajmo Katie, ti budi faca, ti govori gluposti. Kvaliteta ARK Investment Research je manj kot srednja šola. Tako da to je apsolutna katastrofa. Še en kriminal in to bo isto završilo zelo loše. Zanimiv pogled. Ja, se marsikdo se s tabo strinja, so pa tudi seveda drugi, ki so zagovorniki in so na strani Katie Wood, čeprav zdaj rezultati niso ravno v prid njeni strategiji. To ni investiranje, to je spekulacija, to je kockanje, to je kazino, tako da in ni investiranje za vsakega, tako da oni koji vole gambling imaju Katie Wood i that's it. That's it, ja. A ti misliš, da je kaj tukaj, zdaj tehnološke delnice so kar precej upadle, kako gledaš recimo zdaj na to panogo, tech panogo, IT panogo? Tehnološke delnice su savršen primjer value in growth. Google price earnings ratio je 20, to je zelo dobro za Google. Da li bo Google 2x već za 7 let? Da, tako da je dobra investicija. Zdaj, v tvojih teh videih veliko krat izpostavljaš konkretne delnice. A lahko mogoče opišeš, kako se lotaš analize ene delnice, recimo, in kako jo sploh izbereš v množici teh delnic? Vrednost delnice je, kako bi Buffett rekao, discounted value of all the future cash flows from today to eternity. I onda gledaš, Google koliko cash flowa bo napravilo naslednjih 5-10 let. Ne možeš biti precizan, ampak u nekom range i onda usporediš sa cenom delnice i onda veš da li je više ili manje. Ako je cena delnica manja od vrednosti, onda je to dobra investicija. Tu se pogovarjamo o super biznisima Google, Amazon in tak. Kako se pa ti potem odločiš, katere delnice boš vključil v svoj portfelj? Ker kako sploh v bistvu se lotaš tega stock pickinga? Ne gledam na stock picking, gledam več, kakšen je biznis in da li ja lahko
imam taj biznis naslednjih 10 let. Ako da, onda je to super za mene. To su uvijek najbolje investicije. 2009. do 2012. sam svaku plaću ima Turist hotel, to je kemping pri Zadru. Dividenda je bila 8%, rast 10% na leto, kemp kućice, ovo, ono, vse. Vsi Slovenci vole kemping. In to je bilo lahko, cena je bila 1000 kuna, sad je 4500 kuna, plus 10 leti dividende. Tako da easy investing je kaj rabim. A investiraš tudi v slovenske delnice? Ne, Sloveniju nisam še analizirao in Hrvašku isto već 5 let nič. Ampak Slovenija za slovenske delnice je značilno, da so visoko dividendno donosne. Rabim napraviti analizu, ne vem še. Ja, kar nared, mislim, da je SBI top v povprečju tam okrog 9% na letni ravni, dividendna donosnost. To je mnogo, to bomo preverili. Svetujem ti, da preveriš. Seveda je pa trg, ima neke specifike, ni tako likviden, kot recimo nek drug trg, ne, tako da. To ni pomembno, ako si investitor, likvidnost ni toliko pomembna. Boljša, ako nema likvidnosti. Ja, ok. Zdaj, onda kupiš za 10 let, a ne za prodat za 6 mesecev. To je res, ja. Sam ti tak ne greš na borzo za 6 mesecev, ampak dolgoročno ne bi šel. 90% ljudi ne gre dolgoročno na borzo. Ampak mi dva hočemo naučiti ljudi, da je treba dolgoročno investirati, ne. Mi lahko poveš, kako je recimo sestavljen tvoj portfelj? Kako izgleda tvoj portfelj? Kakšne so uteži? Zdaj, en portfelj, ki imam zdaj, ima 3 delnice in to je to. Oko 20 do 40% je ena delnica in that's it. Se veš, da te moramo vprašati, katere 3 delnice so to? A ne, to ne morem povedati, ampak ena je evropska in 2 so kitajske. Kitajske, aha. Ja, zelo sad bi crash in sve je zelo dobro sad. Ak ne bude 3. svetskega rata. Ja, to je zelo dober. Je pa tudi Xi Jinping si utrdil svoj položaj na mesto šefa države, obkrožil se je z enako mislečimi ljudmi. Mislim, tukaj je velika politična negotovost. To verovatno Bloomberg kaže tako. Verovatno Bloomberg. Okay, ti misliš, da ni tukaj nobenega tveganja? Ne, je tveganje, ampak ako se to tveganje materializira, ja bom se fokusiral na moj vrt in da imam kaj za jest. Aha, pa boš vrtnaril potem. Tako da, kaj imamo, ako se Kina i SDA tveganje materializira in se, naše delnice, da li su u Evropi, u SDA ili u Kitajskoj, ne bo pomembne, tako da to je tveganje. Kaj pa če pride do vojne med Kitajsko in Tajvanom, da pride dejansko do obračunavanja fizičnega vojne? Onda ne bomo se ukvarjali delnicama, to ne bo pomembno. Ja, ampak ta strategija je mogoče malo bolj riskantna, da v bistvu stavaš na 3 zgodbe. To seveda, ampak sve je u menadžmentu, tako da to je en portfelj, ki imam zadnjih 5 let, tako da je malo več tveganja in sad bom spet moj denar investiral i onda seveda manj tveganja. Ne vem, da li bom investiral v Kitajsku i tako, še analiziram. Aha. Rekel si Kitajska plus Evropa, kje pa je Amerika? Nemam nijednu delnicu u Ameriki. Seveda te moramo vprašati, zakaj? Kako se kaže bubble na slovenski? Balon, napihnil se je balon. V balonu je. En finančni balon, tako da ne rabim zdaj. Še vedno so, v bistvu delnice so še vedno precenjene ameriške. One dobre. Apple, Berkshire, to je precenjeno. To je res, ja. Omenjal si, da tudi gledaš frontier markets, se pravi robne trge. Katere trge v bistvu spremljaš še? Gledam uvijek commodities, železo, bakar, fertilizers, gnojiva, kako se... Ja, gnojila, džubriva, oziroma džubriva so po srpskem jeziku, to so me Srbi naučili. To su ciklična
tržišta in rabiš čakati prav trenutak, kdaj niko ne želi, kdaj su svi kapitulirali, onda se to kupuje zaradi tega, kaj vsi rabimo te komponente vsak dan, tako da samo rabi čakati. A pa si zdaj trenutno investiran v kakšen commodity? Ne. Čakam eno lepo recesijo, naslednje leto onda bo. Onda bo. Kako pa gledaš na plemenite kovine, zlato, srebro? To je čista špekulacija. Zakaj? Zakaj nič ne proizvaja? In ne dobivaš nobenih dividend. Ne dobivaš nobenih dividend in ne raste. In trenutno ne raste, res. To ni investiranje, to ni growth and value, tako da to Ray Dalio ima eno strategijo, all-weather strategijo, kam kažeš, ok, imam 10% v zlatu, ako cena zlata gre dol, kupim več, ako gre gol, prodam in tako ima kao neki yield, nekakšno dividendu od tega, ampak ne ukvarjam se preveč tim. Katere panoge so te pa zanimive? Recimo, kaj spremljaš, ko gledaš delnice? Katere panoge najbolj spremljaš? Vse sektorje, ni pomembni sektor, pomembni en biznis v sektorju. Napravim celu analizu sektorja, kad gledam nekaj, onda gledam vsaku delnicu u sektorju i onda razumeš sektor i onda vidiš, aha, ta delnica je interesantna naspram svih ostalih. Value investing ni da gledaš sektore ili tako, nije top down, nego je bottom up. Bottom up je, ja. Zdaj, v teh tvojih videih, predstavitvenih tudi zelo veliko govoriš, da se posvečaš raznim finančnim izkazom, da analiziraš poslovanje podjetij, računovodstvo, accountingu daješ veliko težo, ne? Ampak marsikdo ni tak strokovnjak kot ti in seveda išče bližnjice. In bližnjica za marsikoga je mogoče investiranje v ETF-e, za nekatere, ki pa so pa še malo tako drugače naravnani, pa mogoče vzajemni skladi. Klasični vzajemni skladi. Povej tvoje mnenje, ajde, da slišimo. Moje mnenje je, da se moraš vprašati od vsake investicije kaj dobiješ nazaj. Ako ti staviš 100.000 v en ETF, kaj dobiš, kaj je tveganje in kaj je rezultat mogoči. I onda to usporediš sa, ok, lahko odplaćam kredit na moju hišu, lahko, ne znam, sadim krompir, lahko ovo, lahko to. ETF, 95% ETF-a ne bo dobro. Zdaj, kdaj svi ti ETF i sva ta ameriška investicijska mašina je sva u balonu. Tako da zdaj je jako veliko tveganje za investiranje tako na blef in jako niski rezultati bodo naslednjih 10 let. Ja, ampak a veš, nekateri ljudje hodijo v službo, imajo 8-urni delovnik in se ne ukvarjajo profesionalno z analiziranjem recimo specifičnih delnic. Se pravi, v bistvu iščejo načine, kako nekako plemenititi svoj denar, ampak časa za to, da bi študirali delnice, pa nimajo. Ali se ti zdi, da je lahko strategija neka razpršena košarica naložb za enega povprečnega vlagatelja, ki nima takega znanja kot ti, dobra rešitev? Ako je 9% dividenda v Sloveniji, to je super rešitev. Ampak to je poanta. Rabiš se vprašati kaj dobijem. Ako je dividenda 9%, to je super, ali S&P 500 dividenda je 2%. 9 in 2 je velika razlika. Res je zelo velika razlika, je pa tudi recimo tveganje lahko tudi mogoče malo večje, če investiraš v eno tako majhno košarico, kot je recimo slovenska borza, SBI Top ali pa 500 največjih ameriških blue chipov. Ne, tveganje je faktor cene koje plaćaš. Ako ti plaćaš nisko cenu za 9% dividende, onda je tveganje malo. Ako ti plaćaš visoku cijenu za 2% dividende, onda je tveganje veliko. Tveganje ovisi od ceni koje plaćaš, nič drugega. A se ti zdi, da je smiselna investicija v delnice z namenom ustvarjanja nekih dividend,
pa da nimaš nekih blaznih donosov za samo delnico, ker to slovenska borza namreč je. Z razlogom izplačujejo visoke dividende. Ni neke rasti na tem trgu. Tukaj moraš vedeti, da imamo neke zavarovalnice, imamo farmacevta, ki v bistvu tudi ne beleži neko noro rast, ne konc koncev, tako kot vidimo recimo v kakšnih drugih sektorjih ali pa v drugih državah. Ne. Zato splačuje tako lepe dividende. Razumem, ali to je opet, koliko plačaš in kaj dobiješ za to, da je growth, da je value in tako. Veš, kaj mi je bilo zanimivo pri tebi na tvojem kanalu? Zelo veliko odgledov imaš teh videov na YouTubu o crashih. To imaš, ne vem, po 100,000 ogledov na te videe, ker imaš naslov crash, kolaps. Zakaj misliš, da je temu tako? Kaj smo se prepogovarjali? Imaš tveganje, imaš visoko tveganje in na kaj reagirajo ljudi? Ljudi reagirajo na fear and greed. Na slovenščini je strah in pohlep. In vse, kaj gre na strah in pohlep, ima zelo visoko viewsa. Najboljše videe, ko jih naredim, ko sem največ sreten, imajo najmanj viewsa. Tu sem si kupil ovu knjigu, ki je Margin of Safety, ko je najboljša knjiga za investiranje napisana in radim videe vsak chapter po chapter in to ima najmanj viewsa. A ovo crash, entertainment, panika, strah, pohlep, zadnje 3 leta svaka delnica je bilo 10x i to je bilo noro na YouTubeu. A tako je psihologija ljudi in to ljudi traže in onda to još še YouTube algoritam vrti in to je to. Ampak naredim en takav video za algoritam, dobim, 150,000 viewsa i onda kažem, še ste više interesirani, pogledajte to in tako. I upam da en od 1000 ljudi kaj gleda razume kaj govorim i onda gremo naprej. Ko si rekel, da čakaš recesijo, da bo šel v nakupe, so se ti kar oči zasvetle. A ti je všeč, ko pride recesija? Ti je to priložnost? Ni všeč zaradi svega, kaj se negativno dogaja, ampak za investiranje to se uvijek najboljša prilika. Najboljše prilike in sad već v Evropi sve je ceneje što je boljše. Tako da vsi greju u shopping, vole kad je 50%, ampak kad je na delnicama ne. Tako da to je to. A ti misliš, da v bistvu, ampak ja, pa se počasi učimo, finančno se opismenjujemo tudi v Sloveniji, tako da se počasi spreminja. Upam, da se bo ono tudi spremenilo. Daj mi povej, zdaj nekatera mnenja so zdaj tukaj zelo različna. Nekateri pravijo, da smo že dosegli dno, drugi pravijo, da še nismo, da bodo tečaji še upadli. A ti vidiš, da bojo tečajnice še upadle? To ne vem. Ne možeš predvideti, kam bo kaj šlo. Na 1 leto, na 2-3 leta, na 5 leta nemogoče, ne vem. Tako da investiranje, najdeš nekaj, to mi je všeč, ok, sam s tem in to je to. Naprimjer, vsi bi investirali sad eno nepremičnino u Ljubljani za 1000 euro po kvadratu. To bi svima bilo všeč. Apsolutno, sam to je. In to je investiranje. Kdaj najdeš nekaj, to mi je všeč po toj ceni, to je investiranje. Kam bo išlo naprej, to ne veš. Na par leta. Na 10 leta veš, ok, inflacija, denar bo sve manj vredan, ker živimo v takvom finančnom sistemu in to je to. In veš, da za 10 let bo, ako plačaš dobru cenu, bo to bolj i bolj i bolj in to je investiranje. Sve ostalo je mambo jumbo, kako kaže Charlie Munger. 1000 evrov v Ljubljani še dolg časa verjetno ne bo, ker je povprečna cena, mislim, da blizu 4000 evrov za rabljeno stanovanje. Tako da cene so res ponorele. A ti mogoče šortaš? Ne. Sad smo napravili en video za kao šortamo Teslu, ali to je samo za entertainment, za YouTube, za izobraževanje in tako da imamo en fake portfolio na YouTubeu i tamo imamo
en short, ali short nije ok jer dolgoročno zgubiš ako si short. To nije strategija pozitivna. A ti bi rekel, da si po naravi bolj bullish ali bearish? Po naravi sam bullish, ampak depends on the price. Ok. Zdaj, prej si omenil, ne gre mi iz glave, moram te še vprašati. Rekel si, vzajemni skladi v Sloveniji kriminal. To je kar močen statement. Jaz sam prišel v banku imam sam nekaj denarja, ko smo rabili za hišu in odmah me vprašala, ali lahko investiram v skladje. Jaz sam dobil onaj mali pamflet i berem in piše entry fee 5%. Znači, to je kriminal i to mi je ova u banci dala. Tako da to i onda ti skladi, oni samo investiraju po nekim šemama koje nije to investicija. Tako da ne, i še zgora je kaj oseba, ki pride tako v banku, ne ve nič, kaj su skladi, kak to dela in tak. I en prijatelj tu iz Radovca mi je rekao da 15 let je investirao u sklad od nekaj zavarovanja i stavio je 20.000 noter in za 15 let je dobio 15.000 nazaj, tako da to je noro. Zdaj pri teh vzajemnih skladih 5% je zelo velik, tako da jaz mislim, da je mogoče bil tudi tu kakšen tuj vzajemni sklad, ker tuj, ne, ni bil slovenski. Bila je slovenska banka, ki je prodavala tuje sklade. Ja, te tuji skladi imajo kar visoke vstopne stroške, slovenski imajo procent, pa tudi tam celo do 3%, se mi zdi, da gre. To je isto kriminal in 3% je kriminal in 2% je kriminal. Vanguard ETF ima 0,03%. Se vem. Ti skladi morajo biti brez stroška, sve ostalo je kriminal. Drugače so pa upravljalske provizije tudi kar precej visoke. Upravljalska provizija je še bolj v bistvu bremeni tebe kot vlagatelja, kot pa v bistvu vstopni stroški. Tako da, ako želite vlagati v sklade, to mora biti brez stroška. Pika. Mislim, brez vstopnih stroškov, upravljalska provizija pa mora biti bistveno nižja. Mora biti 0,03%. Free basis points iz Vanguard. Ok, se pravi, to so bolj ETF-i, ne? Ma ETF, ma to. To je pasivna strategija investiranja, to ni aktivna. To je sam Vanguard, mislim, in tak. iShares možda nekaj in to. Za se izobraževati toga rabiš 1 uro, rabiš en dan za brat o temu in imaš rešenje, ki je bolj nego kaj daju slovenske banke. Tako da, ako je to strategija. Ne, saj se s tabo strinjam. Mislim, da so stroški absolutno previsoki, na to že ful časa opozarjamo. A bi pa rada tukaj opozorila, da ima pa tudi različne tipe skladov. Se pravi, ETF-i so večinoma pasivno upravljeni, razen od Katie Wood, ki je aktivno, imava pa na drugi strani pač druge sklade, se pravi klasične sklade, ki so tudi aktivno upravljeni. Kako ti gledaš to pasivno aktivno strategijo? Ne gledam na te pasivne aktivne strategije, kjer pasivne, samo kupuješ trg in to je to, a aktivno ima toliko taj institutional constraints, ne vem na slovenščini, kaj dolgoročno onemogućuju dobro investiranje. Tako da aktivno, ak ni individualno da veš kaj rabiš za se, onda isto še ni dobro. Aha. Kadar kao aktivni investitor ti rabiš svako leto biti boljši od trga. Ako si ti 2 leta zaporeda lošiji od trga, tvoj biznis je gotov. Zgubiš 70% klijenta in zatvariš in greš u šolu obraževati in tako nešto. Warren Buffett, Bill Ackman in svi investitori ki su aktivni in dolgoročni imaju closed end fund, ne open end. Tako da, ako ti ne želiš, ti nije všeč kaj dela Buffett, prodaj delnicu Berkshire i to je to. To se nema nikakve influence na Warrena Buffetta i njegovo investiranje. Evo,
Berkshire je vzajamni sklad, Warren Buffett aktivno menadž, nemaš nobene komisije da Warren Buffett investira za te. Ja, delnico pa kupiš na borzi, a ne? In jo prodaš lahko v vsakem trenutku, praktično. Praktično, ja, so tudi neke omejitve. Daj mi povej, kaj pa je tvoj benchmark, primerjalni indeks, s čim se ti primerjaš? Ni pomembno benchmark, to je en problem aktivnoga investiranja, uvijek imaš taj benchmark i onda je sve to na 1 leto, na 2 leta in tako. Ti rabiš investirati tako da napraviš najbolje zase na nivo tveganja, poskušaš čim manj tveganja, imat dobar absolute return. Tako da za neke ljudi je boljše imat, ne znam, stan u Ljubljani in dobiti 4% i to je to, a za neke je neč drug bolj. Tako da pomembno je da veš kaj je najboljše za tebe. Ako počneš gledati benchmark, već si izgubio u startu. Zdaj tako, to je ful dober nasvet, da gledaš to, kar je najbolj za tebe, ampak iskreno povedano, marsikdo v bistvu niti ne ve točno. Marsikdo vidi tisto, mogoče bi pa jaz Lamborghinija imel ali pa bi imel stanovanje v centru Ljubljane, mogoče celo kakšno vilo nekje ob morju, to bi si marsikdo želel, ne? Kako pa prideš do tega? The secret of life, knowing what you want. Ampak ne, sem to te resno govoril, to je resen problem. Marsikdo sploh ne ve, kaj hoče v lifeu. To je normalno, tako da to je prvi problem, ki moraš rešiti. Vest kaj hočeš i kad veš, onda nađeš načina za doći do tega. Ja, sam tudi moraš imeti neki znanje, da ti v bistvu znaš... Ne. Pronajdeš način kako doći do tega. Ok, imam znanja, nimam znanja. Ajmo naći znanje. Imam znanja, ok, ajmo naći način. In to je to. Zelo, zelo lahko. Sve je zelo lahko, samo ljudima ni všeč kaj moraš. Aha, želim Lamborghini, ok, rabim toliko i toliko. Aha, moram delat 20 let, svak teden 70 ur i onda imam YouTube kanal koji mi dopušća da si kupim Lamborghini. Ampak tih 20 let investiranja to nikoli ne želi. Svi bi rado, a kupim kripto i za 3 mjeseca mam Lamborghini ili pijem pivu s društvom brez kinte na večer kad sam sve izgubil. To je to. Ne, se to je res, ampak vidi se ti, da si analitik, no, čisto kot jim povedala. Zelo analitičen pristop, ne. Zelo dober. Ne, samo to je to. Jaz tudi pravim, naše življenje je vnaprej determinirano. Točno veš, kdaj boš, ne vem, želel si stanovanje kupiti, kdaj približno boš otroke dobil, kdaj se boš upokojil. Konec koncev tudi vemo približno, v katero smer gremo, torej vemo, da gremo proti smrti, a ne. Treba bo potem to neko premoženje verjetno potalati svoji familiji. Vse vnaprej je nekako že določen, a je tako? Sve je kak ti si narediš. Mi smo željeli hišu, tako da smo se fokusirali zadnja 2 leta na nepremičninu i sad naslednji plan je investiranje za finančnu neodvisnost, tako da bomo delali in to investirali in imali lep portfelj. Mnogo ima prilika, ako bude še recesija naslednje leto, bo še vedno prilika i onda vemo, ok, to je en blok u životu in tako delaš te blokove u životu i onda vidiš kaj ti je všeč. Ja ne rabim Lamborghini, tako da to vem da mi ni všeč. No, vidiš. Samo še to bi te vprašala, katerega brokerja ti uporabljaš za trgovanje? Ni pomemben broker, pomembno je kakšno je to strukturirano. Imaš ove jeftine brokere, kam su oni lasnici delnica i u njihovim knjigama si ti zapisan kao lasnik. To je onda strukturirano, rabiš pogledati kakšno je to strukturirano. Ak broker gre dol, da li ti gubiš ili ne. Imaš brokere koji ti daju, ok, ti si vlasnik, ti si upisan u knjigu vlasništva, ako broker gre bankrupt, tebi je vseeno. Tako da ovi koštaju mal več, ampak mirno spiš. Ovi koštaju mal manj, ampak nič se ne bo pomembnega
dogodilo, ak nije to FTX broker ili tak neš, ampak moraš videti kakšna je razina tveganja, če je manj razina tveganja s brokerom, če više plaćaš. Ako je veća razina tveganja s brokerom, če manj plaćaš ili ne plaćaš, ili kad pristopiš brokeru dobiš $100 free za trading, onda veš da to ni dobar broker. To je kar velik ta referral, $100, ne? Ne znam, ili $10 in 50. Čim dobiš referral, čim dobiš nešto brezplačno, to pove da broker riskira novac da bi tebe donesel noter in da bi nešto na tebi zaradil. To je isto very dangerous. Tako da brokeri mora biti simple, enostavan, bez neumnosti in to je to. Ne boš pa povedal, katerega ti uporabljaš. Ne, ni pomembno. Internet, lista, preverite sve brokere in pronajdite onega kaj je najboljš za vas, za vaše investiranje. To mora biti, ne znam, slovenski broker, pa vidite, kaj je background, ima brokera u Sloveniji, ki nisu slovenski, ki imaju background banku u Austriji in tako, i onda poveš, da li je to, kaj se može zgoditi, kaj ne, imaš te international brokers, Saxo, Interactive Brokers, The Hero je nizozemski, ne vem kaj je u Sloveniji, mislim da ni še u Sloveniji in mislim, tako. Da ne možeš pretračunati. Broker je zelo individualna in rabi napraviti analizu, raziskovati i onda vedeš. Uh-huh. A ti si drugač kot trader, tradaš ne vem, frekventno ali imaš tako daljše periode? Zadnjih par let smo malo više, malo sam neke delnice u Rusiji i onda kad sam vidio prvi tank smo sve prodali, tako da to je bilo ok. I tako da je bilo, na trgu je bilo noro zadnjih 5 let, pa gor, pa dol, pa gor, pa onda gledaš tveganje, kad je tveganje visoko prodaš, kad je tveganje nisko kupiš, tako da sam malo već i tu napravio par transakcija. In tradanje je zavisno od akcije na tržištu. A mi lahko mogoče poveš, katera je bila tvoja največja napaka, ki te je tudi največ stala in koliko te je stala? Najveća napaka, kaj nisam sve novce stavio u Apple 2016. in šao na morje. Napravio sam analizu Apple, price earnings ratio je bio 10, 40% cene je bilo u kešu, biznis je bio stabilan, Warren Buffett je počel kupovati, a ja sam kupil, pa sam prodal nakon što je bila 23% šla gor, a sad je 5x već. A si s kakšno delnico naredil totalno izgubo, da te je fejst zabolel? Totalno izgubo? Ne, radi YouTube-a sam kao malho investirao u neke kitajske delnice pred 4 let, argentinske in tako, ampak to su bile sve male pozicije, tako da ni bilo pomembno da me zabolilo. Kdaj su veće investicije, onda gledam da je tveganje zelo nisko in onda nima tih bolečina. Kakšen je zdaj tvoj naslednji korak? Kaj boš zdaj počel? Naslednji korak je investiranje, tako da sad smo naredili smo hišu tu u Sloveniji, sad sam to sve stabilno riješio i naslednji korak je napraviti lep dolgoročni portfolio zase, tako da ne moram već razmišljati o financijama u životu. Se pravi, to razmišljam oziroma predvidevam, da boš sestavil portfelj tak, da ti bo prinašal neke lepe dividende, se pravi, da v bistvu pasivni zaslužek, da boš ti prinašal. To plus growth. Ja radim puno analiza, tako da lahko najdem dividende od 5-6% plus 5, 6, 10 in več procentov rasta na leto. In to su prave investicije. Imaš i jedno i drugo, ne samo dividenda ako je visoka, ne pomeni da nema ni growth. Tako to je pravi value investing. Kad imaš sve,
onda ti je tveganje nisko, ker plaćaš dobru cenu za nešto in onda je sve zelo jednostavno. A imaš kakšen nasvet za naše poslušalce in gledalce za konec? Najboljša investicija su knjige. Evo ga, tu gore mi je Charlie Munger, Peter Lynch, ovo ima brezplačno, napišeš Margin of Safety PDF, lahko ga najdeš na Google, brezplačna investicija kaj ti bo prinesla milijarde ili milijone ili kaj god želiš. Milijarde, kar lepa številka. Najbogatejši Slovenci 350 milijonov evrov težak. Sam povem, deleč so milijarde. To ni tako Ni velik, ne? Ni velik. Ne, mislim, da je najbogatejši. Hrvatije se teži. U današnjem svetu ima toliko denarja, tako da i kaj delaju finančne institucije je da se mi bomo brzo vratili. Ne vem koliko su gledalci, koliko leta imaju, da li se sjećaju. Škaj da vid blešči, da je malo bližji. Da. A to so tolari pa dinari, ne? To su dinari iz Jugoslavije, dinari iz Hrvaške, vi u Sloveniji ste imali tolare in to je sve brez vrednosti in tako bo i euro in tako bo i dolar, jer tako funkcionira sistem, tako da upam da ne bo, ali mogoče je da za 10 let en kruh košta milijardo, svi bomo milijarderi. Mogoče bo pa rešitev v kriptovalutah? Ne, ali dobro. Decentralizirani sistemi, Bitcoin, Ether. To su pravljice za malu decu. Okay. Blockchain i to tudi je zelo zanimljiva tehnologija, ampak kripto in 99% vsega, kaj je vezano to, je samo špekulacija i samo otvaranje borza, trga. Najbogatejši Slovenci su se obogatili na kriptu, tako da su napravili burzu za kripto. Tako da, i to su super, genijalci, ampak oni su naredili svoje na en drugač način. In to svi promoviraju kripto, jer zaradiš mnogo ako si u kripto biznisu. To je res, ja. To je res. Ampak za 10 let bo seveda kripto, ali pravi kripto niko ne bo zaradil nič na njemu. Google bo napravio brezplačni kripto, kao što imaš brezplačni e-mail, kao što imaš brezplačni Google Maps in tako, in bo nešto kaj je brezplačno, bez frikcijskih, brez skrivenih troškova in to bo. Ali to ne bo Bitcoin, Ethereum in tako. Zelo si brez dlake na jeziku, poveš to, kar ti se plete po glavi in nimaš nobenih zadržkov pri tem. Ne, na slovenščini bo zelo još še lakše. Daj mi par leta, pa misliš, bo bolj. Na hrvaščini bi to ti strelal zdaj? Marija, se vem. Bi šel v zatvor, tako da bolje, da ne. Ne, super debata, najlepša hvala Sven, da si vzel čas za to debato. Mislim, jaz te bom še kdaj povabila, da bomo še kaj predebatirala, če bo karkoli taga. Daj 9 meseci, pa bom naredila eno analizu slovenskega trga, pa bomo šli delnicu po delnicu v Sloveniji, pa bom brez dlake na jeziku rekel, kaj mislim. Lahko narediva tudi analizo slovenskih delnic. To mi delamo v bistvu kar skozi te analize, ampak ja, en pogled tudi, zakaj pa ne? En drugačiji pogled, pa bomo videli, kaj je to 9% dividende. Ja, vela. Najlepša hvala, da si se pridružil tej debati. Dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili z nami in pa seveda poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.